Bismillahirrahmanirrahim. Napuasa mahal alhamdulillah. Yan po sa marga tembel TV balik dito. Tinang kita yan tiba-tiba disa na pwede to pinang bitak na tagna amban may perang leri asal ini sabi ang perang TV ka ani amban magtuntut ilmu. Ito balik kita sa asal tendi balik kita ke SMC bagi makas spray kita yan pero kita ito nan bang ini kayak bang ini yan ke tujuan ini pining ko ang dito itu kita kawas sumat sa amin po ko ini tedo tendi bang ini yan sweldo din. Saron bang sweldo man yan manusia na kanya bito na picking na kita tuning ko sa amin lugar na inusa. Akar na tedo din para cuma. Sumagawa ka rin bisrate balik na lupit na andang tinang TV andang TV na mo sa pinagtambatan Allah subhanahu wa ta'ala ay kawatan din. Ubus nagdadaw kita ko ito na pasal talihanan magtuntut ilmu. Dumen na hadyan magtuntut ilmuin, kailan ka nuntut ilmu, bonsuwe ko piyo si madrasa atau piyo si iskulan sampai mag-ubus na kita ko na siya tuloy si engineer tuloy si Foxo at tinanong course na sa niya iskulan atau mag-ubus course na si ilmu syariah si miyan Jamia University sa niya Arabic ko, lumay. Pamantili si kita si zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit na tikiti kasatan ulama kita ni pinain niya University Nabi. Nek saya. Maksata ini si Madinah lahat, si Makkah, apa? Dan lalu tikiti Makkah sa Spain. University Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak pengajian si kita ni. Atau sekolah ni. Dan ya ada bekas tikiti di ulama ngakahan kita ni. Tadi ya. Demikian sampai kasahabatan ni dia. Gano magbakas magtanda may madrasar na emen enurin. Sumagawa, ini tayangin, ini tamban yan, atau ini pengandakan yan, atau ini tehititan bi, di lahat kita magtutut ilmu, antag-antag, lakan antag-antag binayabayan kita sa niya. Lumen, makin berete yung magtutut ilmu, ino siya kita bi, niya siya bi sahada, at certificate, atau niya siya bi, yan, puas ang 5 tahun atau 10 tahun untuk ilmu kita dia siya bisa ambil sweldo ti magtrabaho kita. Okay, iyan PT asal okay. Mula-mula PT pasal doon ano kasi inabastan bi ang ganda kita ng school nagpubus course sa amin nagpubus ina sa amin kan TV. Kaya kana sa TV maksud TV sa kita magtrabaho supaya kita niya kaya lumante. Iyan. Asasan sa iyan. Nasumagawa sige na kita ni keges. Aku pinta anak miskin, demo anak miskin. Makanya aku ngisku, makanya aku ngaji. Kasi kana pinugpat, makanya kana pinugpat baya. Makanya aku mag-engineer, makanya aku mag-doktor, makanya aku mag-attorney, awugaw. Ini sabi pengen ko aja pinta magendo. Yan magtatrabaho hanggang ko. Kasi kana pag napatan ko. Kana ko na ko anak miskin. Kasi mo, duman na aja pinta sa iyo. Sumagawa, bisan. Pinte, ita dito sa ilin pinte, kita itu lingkuan itu pakali-kali, pinte sabihan nabang sabihan nagpesipidas, iyan asas na nasa iyan tagna pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya itu Duman pinte si sekolah pun ada si sekolah tu, dan boleh si presiden si Arabi pun boleh. Boleh tapi seramnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak bagas tikite tapi pinain graduate doktor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam university niya. Gak lalu saya ini. Atau di si Abu Bakar, di si Omar, di si Kewan, di sahabat kali. Gak ada bagas pinain doktor si doktorate siya amban na university. Walhasil siya lang kasi ngaji, kasi ng school. Nagay. Ni school siya ngaji siya. Sabi ko, sino pengajian din? Yemen gustan pengaji din, guru din. Ito yung nakura din atau menawan siya din ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ko, ano certificate din? Nabus ini. Pengaji siya, sa ingin kahalan din, naglibot dalam masih ko at ito din, yung Rasul nga kasi sa amin, magtek kawahihi, inakahan siya, papala siya, tuhot na sa amin. Duman pintalume, kung alu kita ito magbutbo,
lalu kita ngetes, lalu kita begini sampai semua kuat. Teka wahai nama Allah Subhanahu Wa Taala, pigo si Nabi, inakahan siya, Nabi sabi, ubus sinangon ni, inang de, tinggalan de, ubus bang ina sabi nung kumarin, inang de, sa atin mo lang. Nakano yan? Sinago ka na sila ron. Nakita ni pinta na ron, pinta bisrata ni Meme, na nagdiplomali, nakita ni sumawa, bisan sa hainin, asal importante, sumawa, kitimite, nung ilmu, sumay kitimite ngaji, sumay meningat mula-mula pag-agamat ni. Pag-agamat ni sabihan, nag-importante, nag-diayin pangandakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nagdatagda pangandakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iya, dinak kitimite ngaji. Ini, kau ini tebi sarani, si dalam Quran tagda teka Quranin, ini yang kita hantar berulang kemun, tebi kemun. Maka segitu mereka ulama tanbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu si Makkah bertepukun data puluh si Jabal Nurmian dinahid ubus tekka si Jibril bino wene datang Tuhan pisiye dirakie ini ngatu ada Tuhan dan dirakie tidak yang masa ini yang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lain dalam ini kan atau nak ngaji li atau nak yang ilmu Allah amar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya, umus si kedua ayat peteka, behule tidak magpasaplang. Behule nak magpasaplang. Ya ayuhal muzammil kum. Okay, ya al-mudaththir kum. Fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dinaku Tuhanin wa Allah Subhanahu Wa Taala pinne ya ayuhal niyan o Muhammad pili ko pina pasaplag si semua video. Semua ini rahu dina ko ye ngaji dina ko hinati we Allah Subhanahu Wa Taala ina Allah Subhanahu Wa Taala iya. Ini ngat ubus misikena ilmu ne behune ne dina ko pasaplag sampai. Nakiti bitu de bikin saya. Kuma pinta magsambahay mo pa. Magina. Gaya kita bilang magsambahayan. Bang nakit mo mag-aji bang kuwi magsambahayan tabi. Gaya kita may nak magpuas bang laro ka Tuhan di bang saing bang ini pagpuas bang ini bang say karan. Gaya kita nak ini sumakuha important din ang suwaro kita ngaji dehelo. Suwaro kita niya ini ngingat dehelo atau yang dia dehelo amban si ini beamit ro. Nasay ini pagpinajin atau ilmuin dengan perintah mahau suwi ini pusaka amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikit bi do iya sentuhan tendi iya sentuhan tendi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal buna bang tinoan inagani Allah Subhanahu Wa Taala ubus iya isa ngakas mi sahabat den do iya sampai umat dari kita di sana. Nah dili ni bahao sumagwa asal importante ang bandhel ang bandhel sumagwa kita di dina ngaji atau ngingat sampean mula-mula ini si syarat pasal pag-agama di sana supaya jantan. Supaya jantan ini agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ubus Tuhan yang ngakas gitu. Pero Allah Subhanahu Wa Taala tiyaw na gitu. Bukti ti tiyaw ta usap kita gitu marante bibo tiyaw tiniyaw gitu. Pero Allah Subhanahu Wa Taala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Open na Muhammad. Tiyaw ko open na. Yan ay manusia. Ito ay ipon ko pero Allah Subhanahu Wa Taala. Tiyaw ko siya. Yan ay magsali ipin na. Yan ay manusia. Sali yan manusia. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Dakon ko siya. Pero Allah Subhanahu Wa Taala, oh Muhammad, tiyaw ko. Bang magsali kaya yan ay manusia ipon ko yan. Niya penghetin manusia niya penghetin manusia mengada penghetin. Nanti otro ko ito malaki. Wante ko ito. Magsali manusia niya penghetin bukan mengada penghetin. Pagbitaw mo ka pero insan asid din. Iya umos yes insan. Si Fox umos si doktor. Ini pagbitaw kayo magsali kayo mereka tahu kayo. Kaya terus 100% asal dahlia ini asal nagbida kayo. Kana pengheti ko, sakara talabalab. Kenapa talabalab ko si doktor? Kaya talabalab ko si injinan?
Gerat alam-alam ko si mas tapi kamu makaji. Ito walhasil game magsali. Sino? Game magsali aaman niya panghihitinan duk manggana panghihitinan. Game magsali aaman niya ilmu nin duk amanggana ina ilmu nin si Allah subhanahu. Mas nabi na si Allah subhanahu wa ta'ala magsali. Bang niya panghihitinan, ito niya nin. Panghihitinan, yan kaluhehan niya. Siya Allah dunya, layang siya Allah akhirat. Nah, pinta ko ako manggapangitin ko kita manggapangitin maaf yan. Sabi ko na. Dia otak tak aja kita diawan atau dia martabat ng pambe. Siya naman dia pangitin sa amin. Kasi sumurwa. Inunan to hanggang pinta pagigay magsali panghati rukna panghati sumay tambanin sumurwa miyan resultanin sumay kau haji. Bang mamaya ikaw pasali si amin niya pangitin, sumay ko sa atin ang ngaji, magtuyo kayo po siya rin. Sumay ko magin kayo, ina sumali siya niya pangitin. Dahil tandaan yan, importante rin, asal sumay ko, kita bi, ina ngaji, mula-mula, tinin, ina, pag-anamat, tabi, sana, sumay ejaan, tabi, sumay tiyaw, tabi, simiya kayo kita uhan, tabi, sumay amin, tauhin, sumay tiyaw, tabi, nah, kita maghinang inubutubo, gupna kita maghinang ngelekat sumagwa maghinang kita asal sulit tujuan tim sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu. Benna Allah subhanahu wa ta'ala. Benna Allah subhanahu wa ta'ala. Duk yene me kam malaikatan wa ala samawati wal ard duk yene makhluk lusi dia tak pitu lapis langit bulat ini ne makhluk nuga ada kita ni managna inna Allah benna Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala abin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah duk benna Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na kemon malaikat ina makasinan mo Tuhan. Duk sedi ang ban malaikat makhluk di ata pitu lapis langit. Duk tu di ata bulak sedi ang ban manusia. Hatta namla tu ata bulak. Ubus sampai niya lume makhluk dalam ruang. Yan na may kasubay-subay ini sa mga lugar di kita dalam ruang niya. Hatta namla في جحرها سيد الأمروان نلي بسرعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحتى الحوت دكيمون تكنا كيمون مخلوق دلم تاهي بنتنا كنا تبان ini بوان كنا سامع ini مخلوق دلم تاهي jadi kita tadi puas sama datang bulan semua dalam tahi kita tadi وحتى الحوت في البحر ديلم تايك ساميان يصلون على معلم الناس الخير ini makhluk mian managna amman Allah subhanahu wa ta'ala managna amman Allah subhanahu wa ta'ala si kedua me kemon ka malaikatan si ketelu makhluk si pitu lapis langit sedi amman malaikat ini kan kita tahu dulu Allah alam dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yana nungitawan niya duk demikian sabda makhluk kan tu tak pulak sampai dalam pulak sampai dalam tahi ini adalah sampai makhluk pinapanjad Allah subhanahu wa ta'ala yusalluna ala muallimin nas ini dumen erun nasin ng bahaya dumen ng bahaya si manusia niya ilmu ni sumegua tinuji wede ambar Allah subhanahu wa ta'ala dukemon malaikat ne dukemon ne makhluk kebesaranian di atas langit di atas bulak duk dalam tahi ini tinuji wede ini manusia menya ilmu ne duk me manusia yene menoan manggana ilmu dan sabi awak kehejahan ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kehejahan manusia mina ilmu ini
binantu, pinuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sina yene manusia menuntut ilmu duk manusia bang na ilmu ne ubus tenebeno ne samian muramuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ene memuji ini pinaaji Allah subhanahu wa ta'ala. Duk kemon ne malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Duk kemon ne makhluk di atas itu lapis langit duk bulak duk dalam bulak. Ini pinayaman wede atau niya etinen lai niyan paano tekine tauhan wede yene darajat sahaja darajat yene manusia ipun Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia mengejiin atau menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yene meno etinen menoan manusia si ilmu Allah subhanahu wa ta'ala manti darajat bini gado kita binula gado kita bintinan lu masa gado kita bintinan supaya kita peti pun ngaji karena Allah subhanahu wa ta'ala sila memuji kita sila memuji kami dumento etinan sila suara mula-mula memuji kita memuji kami Tuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala duk kemon ng malaikat ng sabi ang duk kemon ng makhluk sa diyang mansiyat. Iya, hawa kahapan menuntut ilmu, pag kita menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sabi ang karena Allah subhanahu wa ta'ala demikian karena manusia sudah kuat karena asal Tuhan Rabbul Alamin. Nah, dah kita bitinaleo dah kita bin lugi ko atau pinain garo niya apas kulungan jinade sa garo na garo ko inulungan no me garo zikirin pwede si swipe di si pok sa amin certificate atau ano nga ko bara ko na certificate na ko na garo ko magkatrabaho lasa yun ako ba ito sa rumah may Facebook atau nag-chat atau magaro sa amin sila ang bando wala sa amin doon ni ko gana ko na ni ano niya garo ko magkatrabaho. Ano certificate mo sa certificate na. Okay, asal ben na liyan. Asal ben na nga niya. Sumiguwa, lugi ikaw pain o kung tinai ko tabanan lugi. Ini, bisara niya. Manusia yang mamaya iya pinutyo Allah subhanahu wa ta'ala niya sedih sumay pepituhan na petipuran ni aban nagtututil mo. Dia bisara. Dati bisara wa usi iskulan. Dati bisara wa usi haraj kita inu timon-timon baginong Coca-Cola baginong ano. Atau dati bisara wa kita bisuluma sa amyan silahat tabi anda. So antag tabi bisara antag kita binaybayan si data bulang pun na bangkinian nan nagtuntut ilmu piu kau ina piu kau sine memuji kau hin sine memuji kau ada sedih mula-mula ang Tuhan orang-orang. Walhasil, haja man nag-Facebook, haja man nag-computer, haja. Kurungan tadi, atat, siyong Jumatan bi. Okay ne, tu si ini, pita sigaan, nagbola pa masalong. Kasali, magsasayos ka, naman kita maasigat. Dahil siya ka magpusta. Ako haja ka, pwede, ano ko sa pinto ko, ano ko, paano, paano, high blood, paano, ano ko, pwede, ano ko. Kaca magpustaran. Siya mag-ubos ubos na pinta ka, bekting na ka. Ito na sa bekting na pinta, sway, turo, men bagbag na pengisahan na hawanan. Ito na sa bang pengisway, pakalik ito rin. Databdang ni sa pikini, tabdangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ano kita menuntut ilmu? Bisara Tuhanin Allah subhanahu wa ta'ala maman kita ilmu. So, bang luha sa bulahan, sige, isang paymate, ikatabdi kita Allah subhanahu wa ta'ala. Berbanyak maksiat. Laka na nagpusta ka na. Sumigat tenis tawalos wag kulahan atau rusi peg mene kabsa-kabsa atau si hara si itu kan wa nagmotorania. Si ano pinuji ke Allah subhanahu wa ta'ala ka. Angkat. Pamujan Tuhan kau si angkat si tuntutan ilmu at kanta. Siyasa ito. Pili. Angkat sudah bagi ante bagi pengutin sa agama Islam. Umus
Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tagpuas na tagita pinne. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ngaji pinne sa ngaji ini pinne sa ngaji untuk ilmu. Pagkala si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkala si agama Allah subhanahu wa ta'ala pagbisrahin. Si sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Bang halal mahalalim binisrahin halalun di, bang haram maharamin tinggalanun di, ya tinan, ya jangan deh, bisrat wani, sini mula-mula, memujisiin dan mejisiin sini, ini Allah subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag saya ini kahalan din, ini sila ngaji pakali-kali, ningko pasal-isari, kana nuwag na ini, sumago antak, sumago pakali sa tuntutan ilmu. Duk nga hati si pagtutunan binisrali ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mismo na tuhanin nga kani misal na pindi pag-iisay depende kahalan ipon ko na dumen miyan inarok inig alam is may isip ngaji bisan gana isi-isir certificate din gana asi-asir certificate din sumaguwa ang bansaban kahadyan menuntut ilmu yang sabihan asal paapon siya inangkat siya Allah subhanahu wa ta'ala tinamang siya Allah subhanahu wa ta'ala pinahati siya Allah subhanahu wa ta'ala yene may manusia yene tanda din magkahagad siya to Allah subhanahu wa ta'ala ine inangkat wallahu subhanahu wa ta'ala pinahati wallahu subhanahu wa ta'ala yene may manusia magkahagad to juyahin to Allah urus pesuno sini si kedua amban pesuno number 2 amban si kapek para saya tu Allah subhanahu wa ta'ala pinahaji pinarakat ko Allah subhanahu wa ta'ala dinangkat Allah subhanahu wa ta'ala amban ke montarasat pisan penia lu presidente ng dunya pinakahaji ng presidente sinegua gaya magkahagat tujutuhan kanya guna-guna ni manusia iya sa Allah subhanahu wa ta'ala supaya niya lo puret-puret manusia. Supaya magkahagat tujuh Tuhan. Nagjigir tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Urus awet. Duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinahagat. Yan yan. Salangkaw-langkaw na darajat manusia sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan kalu presidente, bisan kalu ataurin, bisan kalu ini sa amin manusia. Kasuno inangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Inurungan Allah subhanahu wa ta'ala kawasi yan bantog sa amin na manusia. Yan ang walladhina utul ilma darajat. Yan ang manusia. Asal magbarhasat deed niha. Bangkuin nga pekeji ng pekepihan na ilmu, pangituon ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perkara. Yan ang salangkiw-langkiw ng manusia darajat si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang manusia magkahakat tujuin ng buwa-buwa. Yan ang manusia asal nagtuyo bangkuhin pikituntut na ilmu ng atawa nagtuyo si pelihalan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala walladina utul ilma darajat darajat sunekwa bang situ puting tinimay ke ulama adil duk puting tinimay Quran pagi kabus na mo tingit kita imposible ini pinimay darajat ngata kita itu kalau kita bisa memang ulama sahabat terpilih darajat aja. Lalu kata kita ini. Suai binisaratu tu menin kahalan tu si dunia sudah buat pergi akhirat. Tidak kita tapi si Allah akhirat. Hang kita kita. Nabang kita tapi. Kau ni presidente. Kau ni pente ni Quran, Messi ni Quran. Lalu kita lalu. Bisa agen mengenai nasi dapat ini soal siya hawa ini hawa lengkau darajat. Pagmartabat siya manusia. Iya. Tawanan, kama niya kala kulang kasih. Anak manusia magpercaya manusia maghangat tuju Allah Subhanahu wa taala. Manusia magtuntut ilmu sa amin. Sine namihjayahin, sine mangangkat yahin, sine mementu yahin, ini mula-mula Allah Subhanahu wa taala. Yahin mek pangtinan teto dan bi Bisan pinte kita itu samin lam-lam atau pulang-pulang atau ganya dak belebe pinte nak darasa tidak na isa pinte manggait tu semua enu te dan hargaan te kita tengok te video
Hari ante mengejit, oke hapara kita bi, reaction kita bi, ina sama lu kaya nanti magdeng sumegwa bagi ante berusaha mengejit, so ini discuss kami ya, mental besar apa ke itu tuh, tentang hal kita bi, kan aja pala base dengi ku sampai, pero ini guna aku mengejit, bisa aku nambah lahat itu magtrabaho, may kupis university, benar. Dengan dia. Ina hinan ko, ina guna ko maramang mahilang masjid. Bisan ng masjid, kung tabi, ubos ko yan sa niya. Bina. Nasunod yan manusia. Pagtabangan, tinigin duwahan, bang gawin, hinadayatan Allah subhanahu wa ta'ala manusia yan. Pagkala dyan, istingin ko yan. Yung taon na kita, ito lang yung 10 taon. Kekele ko istorihin kaya mo saan sige tabi. Hinay kita, bisunagwa, alhamdulillah. Tia peswai tia sikimo tia asid dia si pusa dah kita bihin pa dah kita duk peko tabi sampai sa law kiamat tinan kita kita bihin pa tinan agama Allah subhanahu wa taala pentingkuan tabi sa amin masuk kita bihin pa semua paimangon bi bang organisasi sendiri dengan pente elun ba adam buah elun ba dian agama bisrai kita minta tabi sa amin sesuai tabi atau lulus dengan masa ni ay isab sumegwa magkasawa nakita mi ni pengka na inapas si kita bi sumegwa ngapas kita bi man Allah subhanahu wa ta'ala ngapas kita bi man Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa bisan kita bi ngapas man Allah subhanahu wa ta'ala asal epani dan payadanten bi bang samantara kita bi elum asal dalam kisikditan tika aseset sumegwa hanggang na kita min pito bi susi kimede ito bi ini na pastor bi sa urus bin Allah subhanahu wa ta'ala di sini manusia dan berserati perkara ini di sini bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buah ampan pun Allah subhanahu wa ta'ala pelengan inalengan na ini maksud niha yan pagtuntutan ilmu. Niha bang antag pagsiminararin. Niha bang antag pagtangadyanin. Niha bang antag pagmatarasahan. Maksud din. Kalang na. Dalawa man kita, ang masinangkapan. Limut na sinangkapanin, dan alay magpangadyo. Antag pagtangadyanin, ila silimitan. Kalang nga 7 kilomita. Bila man kinakalam, matang ngaji lah. Ilimut kinakain lang tipid nagsiyakugan lah. Ila silimut. Lo tipid nagsungalan. Ila sila pura. Lo tipid nagbunuan. Matang ngaji. Matang ngaji. Matang pagkajanin. Pagkalinin. Ila sinangkapan pagkajanin. Elengan bisan doon tanga bahagi. Bisan doon packing up sinangkapan matang ngaji. Atau bisan doon niyan antag. Amban niyan baas limita pagpangaji. Urus bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini pelengan. Sini lumengan. Nagmesuse. Niha. Nagpengajian ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lengan niya. Hanggang nasita na kita niya sabdi. Pelengan duk dehian tabi peke nagano sa mano germo na. Gero kita yung action magwa bang niya oras. Hanggang po na may tinisrate ito asal suwerte te binete et bang niya magpangaji te piyo kita bipig iyan oras pingasuan te bighaban. Duk suwerte te bang niya maginang masjid duk maginang madrasa magatabang kita de dua pilak sa amin oras pe bisratuhanin sine niya ng masjid ako sa amin karena Allah subhanahu wa ta'ala tumpas ng bilakli, ng buwang pilakli, 10 pilakli, luma dalam surga ng baston. Nabangga na bagilang masjid bisa begitu sa inyo ba tapi bisa bato milyon na kabian tapi bagilang parabang tapi magkano bagilang mati. Sumihan ka bang niya pinte ko sa amin magsucho sa chotati bang niya pinte sa amin magpangaji piyo na gidi sa pengajian pag-iit ito sa bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisine man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sisine pelengan nagsudlay asal niya bang kuenge nagsulit niya batang ngaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lengan niya duman lengan tungan-tungan ini
sumegua nagdelem surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nagatay bisara, pinain pang amban lepura tujulanita magdelem surga. Depende, di ba ni magmasya? Nagatay bisara amban pinain amban tipu-tipu tujulanita sa bela, pinain dengan magdelem surga. Nagatay bisara pinain amban obra tuju kampo, pinain magdelem surga. Sungian mantin kebalangan magdelem surga. Bang pinain amban lepurapin amban limugin tujulanita ngaji. Etinan paano si magseminaran pa sa magseminaran lengan delay magsarta ne etinan ina magdelem suka hindi kinapa nga sa suka mansalaka tarikan yartami sufihi ilman inanunan lai pang niya lai kata bisa sa panggaro niya pagpagatsiyan lai kata bisa lai lengan magdelem suka sunugot magsarta na sa amin baga ne seut-seutan bang niya lupet disarahan pa sa pag etinan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala na ikimutinan namin kaan mag-isu-isu-piyo kita. Bang ko kita. Bang daw na pinte etinan ini lai bikin gagawin. Pagka ilim na sa utsutan. Napigil bang na magpangaji ka na niya kiniti besar ini. Tata ni kita na. Sisine-sine manusia. Pelengan-lengan ngaji ilmu etinan amban badia pitu si Darul Zikir. Amban umulah mah pitu si Darul Zikir. Amman daru zikir pisi bata lengan ngaji ini lengan den mana bata dumen biti saru zikir sumegua pin nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengan den dalam surga ni lengan dalam surga ni urus pin Tuhan apin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man mata asna bang pin niya mata ilusir tu palengan ne menuntut ilmu ya tidak kinhandak pinagsarta Allah subhanahu wa ta'ala mata iya ina na labang kimitay na rusilan na manudot ilmo yan pita ang panlimitan ang panlempuring pikiti bisilimitan ang panbirahan bisilimitan ang panlepura bisilimitan lai pagput ilmo yan aksidente lasan ng Allah ina na rusilan yan aranian ang manalat sanangkapat bisilimitan sa amin ilay piparulog ito ngaji hati na bisilimitan ebot mata yung manusia rusilan na yan ini ko Israel tungan tungan malik manusia deh, pinabihin, sisine-sine manusia, pelengan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngaji, ubus lenganen megine, malik, lenganen megine, duman tujuh lanitan, duman tujuh kampur, duman tujuh, yan silang dapat sudah gua lengan megine, lengan megdilem surga, melengan megdilem surga. Waman mata, usi waktu ya nama teh lusipe, kape mabot sa pengajian. Supaya lengan nalelengan ngaji, us tinap din Allah subhanahu wa ta'ala, tamamnya anumulin, niat ang maluma sa ngaji iya, pagis dengar Allah mati, petek kasi iya pinta sa miyan, ini amban Allah kaman Allah subhanahu wa ta'ala, waman mata asna talabul ilm, si waktu iya mati, mata iya si waktu palingan na lay pagpagadya to Allah subhanahu wa ta'ala mata etine mata syahidan te kemetay nilay matay etine darajat manusia sahid si Allah subhanahu wa ta'ala kurporomya so ya si pagbono pagbitaan nito bang manusia matay sahid magbono niya alai mizane pebita ang paninin bang manusia mati sa bonoan ene nag-ano par sa amin bang mati niya alhay gaysi na hinang siya malik ine kaysa gayni sumegua ine nga siya ko kam sinuchi piumiko kemon ne yesu po siya amete sa di amman siya lay gano'n niya alalaan na doksuan siya kinubulo si kimatian na yan darajat ini pegi sige manjadi pinandi pegi sa laha alay manjadi na martabarani pegi ini naksi sa kiamat ini laha baran sa isanya mati sahih pegi ini kai suwe manjadi suwe bang ini suwe sinuci suwe gua selambayang suwe gua pinutus suwe gua kirubo sahabat na takatan suwe gua darajat na insyaallah subhanahu wa ta'ala kwento darajat ini manusia mimete sa pagmonolay say durajat ng sine manusia mati bang iye lengan nagtutut ilmu tuju Allah subhanahu wa ta'ala taukan Allah subhanahu wa ta'ala antag pitungan manusia le
tagi sahid dia hatta pinatenga pinatekto Allah subhanahu wa ta'ala ini pinne man salaka tariqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Pinamurahan nawe Allah subhanahu wa ta'ala siya yene lebihan bedalam surga betul sarah gana tungan ini sumegwa pinagdalam surga iya Allah subhanahu wa ta'ala sine yene manusia menetay si pagtututan ilmu isa nanasin ka atay bisara pinain manusia ibang mati dalam surga datar tanto antag tertentuhin nang si manusia bertuntut ilmu pang matay duman ini bisarako tiyak bisaratin bihinarap sinasa ko ito bisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam gana pagduero bang nuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala bumatay si pagtutuntan na ilmu manusia yan matay sahid ubos pinatungan wallahu subhanahu wa ta'ala ine pemuliaan din gana tungan ng ina sumagwa dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Nairin itong minapasan me, ibang tinihan siya kang Islam, dumen lahat jamakin kau kailan nuntut ilmu bang suwa kapisi university. Dumen bang suwa kapisi niya jamia, atau dumen suwa niya apas tu certificate sa miyan. Biyan ano, kung natin bisara datang miyan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da urungan na Abu Bakr Siddiq certificate. Si Omar si Kebon bersama dengan dia. Kebon dengan sahabat ni puas sampai dia dana sertifikat deh. Sumegua magpangaji siya sumegu aawe buksine guru ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napagi kita bigo itu dana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dana sumegua ngaji kita bi sine guru tanbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warathatul anbiya ina gurutan din ikaw ulama adib sino ikaw ulama adib sino ikaw ulama pingato kamang sino manusia inenan ulama balik maging kena ulama sino yun wasuwa sa ingi wasuwa ko si posto ubo si doktor wasuwa ko asidin to ubo si engineer sa amin ko si basir to ko si sab sa amin yun ko sino manusia ini manusia kira makin dikira ulama. Jadi, bayi ulama ini maksudnya ini saintis. Kita tidak tahu misalnya. Sini ini ulama ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warathatul anbiya. Nabi kan suami ke ulamaan ini ganti ini siapa ke Nabi Muhammad. Mengajarkan misalnya. Itu. Dumen hajj sayin. Makin may ulama suka pite may ubos na may graduate si university ya duhay bisa na kita makaji kana graduate bakit graduate kana certificate so may tao kita ko na bisaramihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau aya masampay ka si ene mangna kinitauhan wa bi dakab tang hadja da ayat man abu atau Allah subhanahu wa ta'ala eten kam lay bang niya na dakab tang kaya di da ayat dia samian eten kaya na ikaw na kitauhan mo pasampay ne ko nasal da buang man ka da buang ikaw man ulama da buang ikaw man ataw samian suway kiti magpasampay pinasampay nagto dino samian pagero yan panganakan nibihin daik ka so ata tayo mo suway ko no ori ato wasoni ko masampay suway ko samian yan ini naksi ini wakas tenong so wakas pangajino ayan kamamian ngaro te bisratan bi mian murah-murahan ni pintatag na pangijan ta ata operante ko ituinin na murah-murahan pangpain patapa pinatatak kiti si pagtuntutan ilmu gay kiti vetin en jumu bagi anti bi orastan bisamian sigaro kiti bitu mian betutu ate bisang kita lumen betuan ten bisaten bi ngaji bagi ante bi pente de oras teng oras amen ke sumatan bi bang betuan magsab sang kinang te bi dokpol bi bisamian ene menuntut ilmuin me pekelehin bisan sa atahat sa amen na murmurahan bang pay kita kan tin insyaallah kiamat do bang pay bi sa betin magbahala sige te bi teto ate pang kidimate hada wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.